watwe abapa wo sema aduasa pepepe wa Ghana jatuma kasa fidie so. Last week in a shasye, my road, my vote. Yababa no so ban Ghana Immigration Service in Penifo Amodano Muntie. Mo bia nya na adwen sa na damfo ne interior minister. Ana oba interior minister. Enti obebu junior ranks na faso, it will not happen. Because a year quiet to say, policy and immigration, all the security services say, oh, Krum Hano, and Quadana woman, the way I must treat to a mono, and you. And yet, most one crop for alcohol good border so. National security, a tria Sikana Magana Immigration Service. So, one would do Kogu Ramuhono. Na nsuo tobro ye kawaha na awowo ene ade mu mane member sikana national security atwa mo fa sikana ma wo no mo be sam betua na mi busa senti saka wo ye senior officer na okoda nwura mu hobia ka nji usika yey we no me ti ani keke de ya momati asese esese mudi won sika ne ma won aban na tua mo bia njire ba bia nka na mo so ana ma from na ka cha se and the government in tua and the government to tua junior ranks no mo mpani fo no omboa wono mboa aban na tua sika no dada mo ko ya na 1 month no so ye and national security san requested say ye mfa 1 month nsan ka ho na mo mboga na ye border no ho ban no and aban ni tua sika ni na. At least can the Prime Minister of National Security no or your accountant onim mfaswa e wo so se so bi ye adwuma ma wa ye tua de ka etika ne ntra ho na kom ne so wa kwada ndom ho so ko boban e o Ghana border na ye ntua wo ka musika ni na no ye tua including your allowances out of station allowance ni na no aban na tua oton adentra ya na ye nipa obi akoma timi ye ne yesa obi ye adwuma ye betete ne kroi mu hasa because obi a senior officer. But don't forget that before you became a senior officer you were a junior officer. It is already the same thing yawa ebe ode muntua wo musika ma won subs for kobi wo matua after immigration service interior minister where come out. The beginning of this year, and you can say, Mentia says a Ghana Hankwa and the immigration officers and Kutetu. Wamuko Ramway, oh Ghana borders, some support to one of your combo on the Bessia and the immigration service. You can say June year, tell me a 2 baba. Near the immigration service for Bessin, a 2 mai. Every airport in the world, we see what say, Brum, airport, immigration officer, and you see the immigration officers holding weapons. But who do Ghana airport? Atre krabin kuta immigration officer to. Yan resource immigration service ye. Yan fa no si way. Be dey mogo ebetwetwam. My road, my vote. Last week, Friday night, a demonstration. Over the weekend, demonstrations are who do bebre ekoso. Make a wedding, our East Legon. And I'm sure my baby no catch him say, O tram quine. I say, Potonam say, O tram quine, the men catch me. Because Professor Miss we catch and say, O tram quine, I asphalt. But what? Ghana fam wa ha mutie na mo kroyim me na mo kuma na me man kran ha say Professor Bensi film ni kro mo kwan ye say ya na asphalt edu ba bi kra na ye kan say na mu no kra no na ka busua for the patches ye fa mu no kra me for tuam eti ye say aye kwan no that time na abeku bibi me refi MPD something abeku something on na MP ho Bensi ne e kwan na say say almost every part of this country ekwanin ye
Isle kon wo fa girl you opamade say she by abena o say she by den opamade o na say Isle kon ho de yadam yi enra pa na say what nanya ho dey say the prime residential area of the Republic of Ghana ekwan nie say wo number wo dey check junction bia wo Ghana ha bia majority of the junction wo bedru ho na ho tutu junction bia so be na bebre junction so tutu adentini yeti o memne nsuo ta yesi nsuo atoma kwan asai enti school fo ntimi nko school nsuo ta yesi kwan no a block enti ma ekodidwa na wo ma kasu agya nsuo ato e wo Ghana enti yesi boy kanko kama nsuo ato background enti kokoo no kura na yeton ne yenya so mfaso no ekwan funti yentimi emba kokoo ni mfi ho ma na yeyan kase yetimi akoton aban ka say kokoo roads or investigate yeyan ntisa fe de wo mo publish list of kokoo roads awonu mbeye your excellency ache say pa your major problem roads. Me and Wafa Makwata roads minister, and we will do it. And we will do it. Wafa, we will do it. You know, as I do, so don't know. Yay, and we will do it. We will do it. We will do it. Say we will do it. You know, you try. Why? Gershon Kopie Eastern Corridor Road. You know so. Gershon. Would you try pictures about it? We try pictures. Are you watching? Would you go on? Kagum says, go on. Very good. Eastern Corridor Road, I see. Eastern Corridor Road, and a Fidian Cassa. See a Cassa Fidia Horaya, Quay Gukrum, Eastern Corridor, Eka. A Fidi, a Kunipa. Super. So to me, Faso, now could do baby Aqua, now what pastor Biaqua, as Wabunku to Jordan Yanko Pons. Hey, Sanity. Eastern Corridor. Over the weekend, you quite probable. Yes, I said from Esikuma Eco Pim KJB. From Esikuma to Peve to Peki Kwane Ayakakra. But from Peki to Dome, have I the Cocopim the saying, Hohwe, Kwane are very, very terrible. Sena Kwanete Kwana, Sisiana said the Kwanetino. Oma mofa kwan no so no untumi nka se na mefi ha ekodamba ya na se mefi ha KJB ubekwa kodru asumdwem ubetumi akoka kwan so na de ema una ma no waka asa George Mbia South Africa we say treja no se enya wo na wo ka eka kra na bibinti oka nkonya ropon ukodru a over the weekend bidie ka bi etofo nti ka asa na wo so mofa pando abotu ase nkonya kodambaye ne krachi nyina no omuka kwan so asema na kan yeah ka atofom ti ka sakan na aka kwan nye kakra bi na eye na omudu ho mutumi faso ko no ena ka na atoso no ena bidie ka na atoso enti mu amudi akire nyina no agise motwen Ghana ema mu yi saka no efi hwansa na so obo hu muso se okay pando abotu ase rara kwan ne nyentia ne yakwa akofa hoho eja sekan akofa KJB nkwanta afa mu ho de akokrachi anadamba ya eno so fidie wo ho eno so sa ebe san ayu se ne ho so te hoho ede ko eja sekan kwan no emuna kese bia ba beda ho amena kese e dam ankasa dam enya pothole atrap manhole edru dam omo mo hwe Facebook live no na VR pen for home fan generate electricity man amanfo ne ka so omo sra ban ne se one village one dam na omo also ye no omo sra no omo asase yantam kese pa da ho eninti omo de no be man na kwan ne de omo hwe no onye mo no omo man asase no mfa nye one village one village one dam ne bia ho enye bia eda kwan finfin omo asase de be one village one dam sanity over the weekend Friday kopim ne Sunday no so say ofa hohoi to just kan na taxi bia kwa koka nso nim ho na ayese dam nso taxi akam enti say unim na so ofri just kan KJB na say o ba hohoi aba Accra udu sa ba mia na taxi na aka na just also san wachi ekope kwan foforo
kwan a mo fi jase kan eba hohwe no Eastern Corridor ya sam na wo kan eno ho asam na me kan the Ford bi ba ho no eno ho asam na me kan Ford no from Atamus Abresto no mo ka say omo de ama contract aban bi aba o kan bi eno ho asam na me da so kan Ford no nana wa kan nyina okay enti say ubedu sa be taxi na aka na nso ayire ho na gisa okofa teteman a be pie mu hohwe teteman eba hohwe no so eno so amena bi da hokwan na nye nti say udru a ewo say ohwe ho so yansa na we ya boa ma enkola nketenkete a ewo so mu ko school Friday yi say de omo ya ne so mada ne contractors ofa kwan ni nyina so a omo se san wi nketenkete di fele potholes san kola na ewo so enkomo ko school no omo fele potholes udru ha omo be so ma me mu be wu udru ha no ammo musika kakra na watumi atwam enti Eastern Corridor kwan no efri asikuma ekopem kejebi eyefidie kese pa wose aban no hwe na nani ko de wo mu ne se mmea mabobo din se ka ntumi mfa ho contractor bi ani so nukwana nyamienu afe na omoso omo ye ho adwuma me ne owusu yebo a kwasi owusu yebo ye oti regional minister edi nkomo o kire se dwumadi ani de eso and aban no guso ye ne kakra nti osre na manfo no omo nka omo akoma ntu omo yem na ye nche contractor be den ebeba kwan no so a omehye ase adi dwumadi no medase eti abusia ekwan asam na ye ka o me ka cho se enu na ye project ye yakosi busum ye wiye. You see, a dumra esese. O man yetibedi yensa ka bibi ba ko ne yekase wedie. Yate yensa firi ho. But I na ayra ho. Say ekwan eti oba wa ka no ntimi nko hospital. Ekwan. Ebe, ekwan yo. Eti oba awa ka no na oda taxi na taxi ne nchechama na taxi na hye car foforo na driver na busan say wo kɔ hen o say ye de mami kɔ hospital o say kwan na sintina yen ya san no medical catch o say o man bi anwene ma ne nkwada ho no o man na nya yie adentina eti ekwan keke wo Ghana ya was 73,000 kilometers of akwan nyina. Na 73,000 ya see mu 30% pe na ye mo trouble. Why? As we are na ye kwa, na ya je ya see bibi your friend roadworthy. Na road na kasa me de car na nam so na nya worthy. As wajim huska. Road na kasa me de car na nam so no, road na nya eti ka bia wo krom ha bia wo da ya hwe minister si wo mo ko mo constituency ene wo mo krom no wo ba weekend na aya hwe wo mo ka ho but aye no pa ba MP bi nwu sese ya sa na ya bobo mpa no wo da ba wo constituency wo ba MP anwu sese ya ye bedwu kwan enti menya nyame sanka me nyame anka ho na mate ba ko tem na ya constituency ni mu kwan wo ho sa ba bo so ba ko na masante MP ba ko tem because MP ni kwape ya ba ya kwan no tinka me nyame anka me tewe tim na ya kwan no o ye sie no wi ya kwan wi 2 weeks na masante ba ko tem na ya no so ya na ye e te ba ko tem adan MP sa wa bam o mo ya bam mu MPs of the majority when you odi kwaba they are crying. MP some more minority, they are crying. But I say, on minor yetim say no, say, who are buying what buying was who are more ultimate car. Sadan Madrid, who I meant yes, and said the piano my PC appeal for it. PC appeal for it, so Jagu for Kufortune Palm, wow, to say yes. Yes, say, what buying what can one summer? You can't buy no one summer. Ayana, and yeah, that's all trouble quite so yana can. Hey, ya de sa ne ya krokro me pe se Ghana a day coming na ye betime wonu so sa dan kwa de
ye kurom hene nkopa cha wansa ye kurom kwan ye kurom hene onkopa cha ansa ye kurom kwan wo find this green book makacha me producers ma identify 12 areas wo green book room say kwan na egusu kota ni wo 12 areas was so say kota wo ho na kota ni ho Sawaba kaya me a story bi wa 2016 minya mane His Excellency John Dramani Mahama Kwaka State of the Nation's address Ekwa bi wo voter region Kwaka say wa yampa cho so kai Ken was State of the Nation's address or Parliament House the dead bonsa mana na road minister nim sama kwa yie wo ho weekend no me kwa yie Saturday and Sunday me da kromo Sunday na me bedru ye Monday Tuesday na the President of the Republic Ken State of the Nation's address say ekwa no ya ne kama na so bra oboa so wo hu atem didie na ba ye no Chabo mi kro mu sa afa road minister kwa hwe ba ya oso yampa then they see here I say sorry nya no na say Ekwa State of the Nation's address him na yedi matema wie potokro him. And I've told you, in the Green Book, I have identified 12 roads for the last 15 years. It's my catcher, so be promising on Nano, so by your Kwama, no one, yeah, or by men to Mano. It's about, we are not angry enough, Ghana, for we've not been angry enough. Ya crossam and Ebu Brocosia, Adia Bay Yen said, Adia Bay Yesay, we say Brusana Buguma, I say. Kokro nipa sa, kokro nipa, kokro hunu. Edum mra sasa ye sorry ni yakase. This is what we voted for. Yay. Sani yase Akufo-Addo na wada. It's now onam kwan so a old boy bra na wada ti aya na ohu se na won na ye eti wontu se se won da ye kwan ma ba ka cho se wo second term no wo pa ma nya hwe ye kwan kwa ma ye na ko wo second term no which is sure wo pa ye kwan kwa ma ye na ko because sanyesa ya decide ho sa de bia na ye kwan we yen kopache we yen ko grade ara ho sa men no ne ya ko grade kwan ne so kakra ne ye gyan so tope na asasai na DC eni abere ye beto assemblyman aba na fenkrofo ko high grade by force it is say wa pa hwade o ye kwato assemblyman aba grade dada bia ye painting yellow cause assemblyman bi obi opa assemblyman e di be kwa quarantine. And no, I'm so for Bamina Mono who say yes. Me who some randa honam said that in the boom. That's a boom. No, what Chen and you know what hear me. Me come to the soft for hear me on. Me no in and I'm quiet so. Me said that been Sim Kakramano pa, so far talk Rafi. Did it Sim Kakrano who say yes? Send and I'm Kwasu Ghana. Sim Kakra say, Captain, I'm say yes, Pastor. Or say, and I'm so papa man. Me do Sim Kakra. It's about time, oh. Tantra Hills, a free baby a creature Kwame appear. Etia Bofanko, and Green Book say, Yagusu Ashfat, it's a lie, and what I'm tear. It's a lie, and what I'm tear. Fakacha Kwame appear and run or did the birthday. Some minutes said, and run or did the birthday and say, no, why Yagu Kota? Eh? Ode Kofi Anirenchi ewa homano so Kofi, good morning. Morning Kwajo. Na bibia boko de Kwajo anya boko aweho na aka me ni so tata nyame anhye me mudia ahekwa na mantimi ankasa se de wo se me kasa. Adentra Kwajo ubepie mu ewo Western North ha efi benchema bawia betim sehwe sai Kwajo kuruma Kwajo na woti etwam yeso a efunu a yakoyi na ye besie ede ne fa bese anamo bese edunum
esan se sia me ne wo kasa no ubedru sara no a kwadwo kwan na si sebe na kanya abotre body na mo de akwahye fridge na makoyi na mo besie no mo bedru kwan na si na kwan na si so ese mo so afunu no 15 kilometers me me say nke bia wo kọ abrochira na o transit free sara no e de eba no kwadwo ekwan no ekemienu ama kwan na si ntese nei wo fi animu akwa wudi wa agise wudina na wanante ansa na wakohia ka wo ba bi fufuro enti efu no bedu ho no mo no na chese kwan no asisi na wo se nipa dasani nipa mema nan edi fu no to mo kon kwadwo edi nante ebe hia ka fufuro ansa na yetimi di efu no aba ba bi a yedi kwa akoye yiye kwadwo ekwan ya ye kan bentimo se kwadwo krom kwan abanya ba abanya ko na ye kwa abakose mu kakra mampanyina daje kufu abefa kwan no di free yo so Tano Bridge edi bepem eye binchima nkwanta ni 8 years obedi ye enti nanka ye hwe animu se uye lubofi ho a kwadwo this is another main border ekwan ya elenki Ghana ene la Côte d'Ivoire de bia meka sanka kwan ni ye nanka amanfo sa wo mu omukọ Abidjan na wo Kumasi na wo kofa ne ma na so de ne ma akwa kwadwo nka wo fa sa kwan we su a eye tietia dan sa befa Kumasi akofa elubu na watimi akọ esan se ye kwan a elenki Ghana ene Côte d'Ivoire me no ka se ye wo border immigration panyini wo ho custom panyini wo ho no mo aye border kese a yetimi efon kopiem Côte d'Ivoire ne ebedu benchema nkwanta no na ye nimisanka NDC mfie nwotwe na obepem so obetwa mu no na nko no so betimi aye adu baabi kakra 2012 na ya na ye kansa manyofo eda da nipa yi na won ka no krenche no contractor ba kwan no so Midwest na kwadwo contractor ne ba ye ka ti so de say o contractor ba ye kwan ye dede after 2012 elections na contractor ne koye kwadwo contractor na won kasa radio so na nua na ga adwuma yi sedi amokyene ye nti minya no wa no ba radio so sa na 2012 no aban no the contract man say ombe na enye mu trouble na mo na enye quota na so yati kromu ha ene ndi say o ye be ye quota ma be ye quota ma mo ye to ba wie 2012 pa ene okoye na no no aka no krese ye si ombe ye na kwa no enye mu trouble yan kan kene say ombe ye quota 2015 ena sa kwan ya Midwest kuro ya ye sande sa kwan yi ema no say ombe ye mfa ma yen say wo contract mu ebi say wo mu ebi say nua je ni say wa ba oba be ye kwadwo wa hye kwan no say edi fi benchima nkwanta a wo di eba ye hu ya ne say watu atra aba be hyase e wo sahwi adwofua na no de me ne wo ka say ogu first coast adwofua to the bisu no ye 16 kilometers ogu ede mayen ana wo jai eye benchima nkwanta ye wo kanta kurubu wa kwan no so ye wo sara no wo ho ye wo eye nsinsemu e wo ho ta kwan no nyina wo jai na enna na no wo kire mu se omo ye no na omo twen Oreo fan na Oreo fan unyamba yenti empanyifo ese ne Coco Rose aja satam ye no ommeye efri adwo for mepimi se hwede bi so eno ogu first coach aban ba ye no so wo ye nhwemu ena ye pamu ni free so emfie miensa ne na anui ena wasan aba wo de second coach abegu so na kwadwo tesi amene wo kasa no se dia mekan ne kwan no asi so wo de bi so na wo pesa wo kwa asan no so ni Kumasi a kwadwo wo fa ka wo kodu a na ka no agina na wanantia obi kokofuo mu ansana watumi akwa akohia ka afoforo no de wako kwadwo akwan a efri de bi so kwa asan so ye 13 series na 15 series esan se driver for no baji 10 series no de wakwa akopim ba bi a odo bekwa akopim na afi oni obefa so de wako no aje 5 series kwadwo ba no ma ye bank akese wa ha ye hospitals akese mienu ye wo district government hospital ene ye wo koko clinic koko board city wa tibi wa ha e de aman kwadwo ambulance ya hodu a wo ha no no ayawre hosem ana no wopanyi ba ko ye adwuma kese bi wa ha bi ntentin fa de bi ntuja wo pra na mu oden kwadwo anam se ja kakra wo company nsam tade ni fa sunyane na helicopter ebe fa no from sunyane de ko ye kwadwo sa kwan ya meka no emma makomako enum na wu wo kwan no so nyina no eye aw obi a wo tie mi bia no pe ye fa no ya hai emma e kwa wo so esan so bedu wo no na kwan na si ade pa wo mo a ewo wo kwan no so de kwadwo enya agro chese ekwan no so no ma na wu ho wo mo papa esan se kwadwo ambulance de wo kodu na se kwan na si a obe de wuntumi nkonje se ne doctors fo ni nurse fo ya na kwan bi so omuti fa so gi na wo enyame ye wado na unya won kwan oni unyame se eno ka Coco Rose na aban no so hwehwem no ho de pa cho na ka ho okay to so de sister bre aban no enchen hwehwem ba bia kwa akosi esan se contractor eni so afei na ya tie se o ma yiri bia wie na kwadwo di omu se ta kwan no aye ka no
highway international road nti ebra contractor ne kura ba so na no before ekasa mekai katachie bumankama otoso amienu say wi also ehene panyin say so he region mo na western north ye capital ewo ono ne ohene mpon a owo ho a higher ye kasa infuna sha na say o kan say on pesa contractor no all because ekwan no highway a sadia mekan say fi cannot bridge you also edeba na edema Netherlands company ba ku no be ya no na abrofo a omo na be ya itina na no se bibini entumi enye enti wompe bibini na do ba krom ho anu menum be ka kire se enruju no de Eastern Town Roads obaba be ya na pe contractor no ebeba so Eastern no ka se the Eastern Town Roads kwajo district ay create no since 2004 mampenda da je kuku apenso ko tale ba kumpo ni esam at a district capital nana so be ka kire mo se beduju na wawie no wanye wameye na wakimienu na wakimienu nsem ya na ape no de nimfidie abeguso obegidi so kakrakra no efidie ni guwo yehu de ekọ na yehu de eba na anu ya na oba kwan no so na kwadwo benchematu asai kwadwo krum kwan demonstration ba akwa so na wakimienu etwa mu ya woda ya mene wo kasai demonstration kese ba akwa so eba so menya na nanom ayemfu ni sedi empanyifo nyina kasa no nanka amman kwan di omani ababa behwe esanse kwadwo ya bie kokoo yi wo behwe kokoo wa efi ha ekwa wodi ya woni onyonyamfo bo ayi na bihia na na di nkomo kokoo rehabilitation kokoo awuo a yetwa yedua ya kwaje $600 million edi aben kwadwo the whole Ghana ya ni Cote d'Ivoire ya launch no ya district we mu ne kwa launch Pillar 34 I was the MC then esanse kokoo wa ha ninti no empanyifo ani wa ha pa na so kwadwo se wo behwe main road mpo na ye kan no na oba fida roads ahodo ne yakwan ho de o mansin we mu a kwadwo ubesu no abisa ho se wo de features me de picture asan ni Joshua wo de monhwe kokoo timma trucks akese a efa so a eko na so ekwan na si anope am na o ka sai ekwan na si wo kwa kwadwo age se wo nante ansa no wase akofa ka afoforo atete a nipa elfa mu no aban bia ba o ye beye tete am na o ka sai afi kwa na wie ye o aka afi ene ba bu ni the contractor bada ben so bada ben kwadwo enya de se yehunu so obi wo baabi na osumi kwan a kwadwo mesre ani de kwan so o de opo aye ni nkomin se wuni bre na wo de yemfu ale wo ka amaw na wan kasa da fa kwan no so na be hwe hawo ne amane a sehwifo western north asai kwadwo krom mentima ekwan ye fa so kwadwo wutu kwan na adane awrewo se wo ba agita wo kwa wonwan kwan yanka betimi di 45 hours kwadwo they say agita wo di 4 hours 3 hours any echa esu na yesu gu yemu enu ntina anu awoka sa wa launch my road my vote na no ni mpanyifo bi wa ha ebo say yes kwadwo smart enu ntina wo ya na ya fewa na ya frefro say kwadwo sambra ya dia eda sefifo akoma so say afi wo die say ye hu bibi wo kwan no so a eni ebotu no ebehye ebotum kwadi na woka ase mi se wo ye nyame a nka beti MPB abako kwadi ana ya wrewo se kwan ya yempama contractor se MPB wuni akwaya by election anajo na ye kwan na kwadi onti ye ntwema MP enwu ansa enti opinfo na owu no onye nipa oba na wokwa awoso owo kwan kwadi onye nipa oyalefo na wokwa akọhwe ne ho no onye nipa agisi ye twen ma MPB wuni akwaya by election a ya ye kwan anajo kwadwo eya na usugu mu a na edru baabi a na ayete se abato kwa nfaso ni so afiwei enye nwanwa se abaye beto no December 17 no ma se tempanyifo nam yes yembo 2 for yes kwadwo tempanyifo anhwe yi a aha ye de ball box ba besi wo but obi ankonkoto aba esan se eya wo hwe kwan a ye fa so a kwadwo agise esewani ye se ense wo ka kire enti aha de ye de ya agine se nei my road my vote simple gauta ganama edronie ikenie ni ekoye ni mesanse yasu yakasa ya yedede yakasa MP kasa DCE kasa enanu a DCE meet the press okanima bebre edu akwan so na ware afi won ankasa ensu kwadwo efi tashi adwofua ede ekono eli okrom ne esuonta DCE ankasa mpo kan se ebeya nkan panyifo ma no enwene ma na nkofo mbegum enti enu time omo ma ya kwan na nka watimi anya nwene sanse kwadwo enye swimming pool na enye ayate se epo wodo ka na mo nsuo mu se yo
ni nyina sɛ contractor ne nsa bɛka ya gi fi ni nsɛm no nti ɛkwan no bonka atwa no ayepo ɛna kaa se nam na sɛ wo bɛtena kaa mu atu kwan ya no bisa ho sɛ enti baabi a yɛde koko ɛfa yakɔgye syndicated loan over getting to 1.9 billion yɛde to koko yɛsan kwakɔgye $600 million all because of cocoa. The whole Ghana Western of contribute to 1/3 of Ghana cocoa ya tonina e Ghana. Now be hwe kwan a ye nam so a now be say won say so ye to aba na ye ana say yan to aba e na eye. Etikwajo ahade ye so bu ye mu sa e kwan ho de NDC ni MPP ye mo 0.0000 enye. Mamenda say yenchi wa kire say ofiri mabusu mampa. Yenchi for ya no ate papa. Kofi anim yenchi na wote ne nka no. Abuse Nana, Your Excellency. Nana Danko Akufo-Addo. The reality of the matter is that John Mahama na yesi onyenti de yi de fi ho. All right? That is why Ghanaians went to the ballot and voted you. Sabedi enso. Ya na wan kasa de won kabi. Ba ya na nkrofobia wa wonche wa moye concert dodo. Concert nwom se concert egu o. Ya hwe concert biom. Enti won wa atwa ho ahia no, wada maka chon se concert no wonja ye. Cantata cross say ye ntan hwe. Ka chon se cantata no wonja ye. Because NDC ntimi yentiri ye hohoro won tugu ye na ye do ba ye. Enti sare na omo ye argument. Na we ye ya. And then no, won't even yet. That's why we brought you. Katamanso, one of the biggest traditional areas in our Greater Accra region. Katamanso, ya. Say, I'm for her class on bed demonstration. See my support to him. For honor, question, the capital city, Your Excellency. Yay. Ghana hayesi Ghana is the gateway to Africa. Obiasi Ghana is Accra first. That's a one name is the guano bam nipa that wo. Nomalava me say ma me na oya banka no sa opo adwuma na adwo a age ni kunu de mema be hia no kwam. Adan. Kwakpon katamanso ya. Aso mon kan Ghana ho. Adentre de biaji etiemo akwanyo yakwanyo na road minister woni kwakwa board enti mfia miensa ene ye road audit yey mfia miensa ekwan ni nipa moja kura na ye ye concrete enti nka ye hwehwemu nwie mfia miensa 17, 18, 19 and ye contract ba kopemu hwehwem and ye hwehwe road kokon road to ya hwehwema adan mo wie so mo se mo hu se dwum bia wom nti adan tina kwan ye nyeye Your Excellency hey aba enyo Bamo de amfa yendi agro san kakra sa da bia na politicians na mo de yendi agro kakra sa but don't forget say Kwame Nkrumah say experience have shown that change if it is denied or too long delayed violence will break out here and there. Not that men planned or willed it, but the accumulated grievances will erupt with volcanic fury one day because gradually we are getting sick and tired. Yo Odia Montana home. Number 106.3 Only God can stop us now. 106.3 FM. Jim FM 106.3 Only